tun tuma chuan Manchester United forward Benjamin Sesko Hian United tan a Thawhhlawk dan chungchang te UEFA Champions League round of 16 draw chungchang le hemiken tel round sang zo ka team sang in machon thei dan te chi kalzel dan tur chungchang te kan soifia don ani Benjamin Sesko chungchang hi soimasata ila Benjamin Sesko hi kumsomni pahni mi chop alania Manchester United hian amorim anroi lai khan nikum sangni somni panga ni puilain paun maktadoi somsari palivel sengthei turin an laluta atira sum ansen hi paun maktadoi somruk paruk point pathum ani abak zong hi add-ons kaltlanga impact turin thu an thlung aman hi tam angreng le ma sela Manchester United ta hian avul nga lem lova Haaland te Mohamed Salah te anga laklu hlimatanga rideu ngal pup team chakpui pup angkha ani velo United tan hian Premier League match somni pahni khel to in goal sari akhung towa assist pakhat anei telbok FA Cup match khat atangin goal khata khunga Carabao Cup match khat ve khelin goal ero akhung talavani tichuan United tan hian match somni pali a khel tling ve towa goal riat le assist tum khat nain goal contribution pakua anei amanzat atanga thlir point then khat be sei apha kher lovin arin oma then khat thlir dana ero la thatil tial tura ngai be sei asanna alani reng bok o me tuna athen to china hian United in anlak lu tira ama a be sei na om atanga te in mitam jok be sei aphak lo mai thei engpo ni sela Sesko hian nikum sangni somni panga chung khan United tan goal ni akhunga anuwa khup liam nein achol ren rona kumin sangni somni paruka langsar zokin aron jithar lea kumin sangni somni paruka hian goal ruk akhung der to ani FA Cup le Carabao Cup chuan match an khel masak bera United hi an tlak tak ve awangin heng in elna te hi chu shoot tel tawak lovila Premier League bika hian luta ila hein elna Englanda tual chung lik sang bera hian Sesko hian tuna match somni pahni khel to in goal sari akhunga assist tum khat anei tel kan ti kha heta hian Sesko hian a Thawhhlawk deuna ama awanga United in point an hlo chuate hi kan lo chik hlom emochu Burnley nena January tha anin machon tum goal ni ve khunga anin ne tok tum khan United goal ni te kha Sesko khung ania kha me cha khan United sipur asu nuin ma asoi puile ma se goal an hum zo ta lo kha ania khati chung khan Sesko goal ni khunga wangin United hian point khat an hlo chuat thei pha anuwa Fulham an mikwal tumin hun top dona an boy angreng leya Sydney Fire ma an soi nuwa goal ni chuain United hi an chak zo lo tre pani kha ma se Sesko a in lara minisam kwa pakhat na a United goal thum goal nia an chakna goal akhung ta ani kha wang khan United in point thum an hlo chuak ta sama anuwa West Ham khel mola an len lu tum khan an tlom teu hle ma se Sesko bok tangka in minisam kwa parukna United sipur asuta goal khat ve khungai ne tokin Sesko awangin United in point khat an hlo chuak le hemizo chia hian Everton mola lenglut lein sikhat fain an chaka United chakpui tu chu Sesko ani minisam sari pakhana United changna goal hi akhunga goal akhung dan kha kan la thlom o me Everton cross ball hari magwaran tau chuakin Sesko hian alo changa Luke so pass nga lin so atangi Matthews kunha an bola chang lea kunha an embeumo long ball pe in embeumo an bola umti amuin Sesko hian chet alarang hle an mani lam side atangin Everton goal lam chak takin apan ngala embeumo pass thatak apet goal zui ani Sesko movement diglutuk le finishing thatak awangin United hian point thum an hlo chuak hengte hi Sesko goal khunga tanga United chanhima an omna point an hlo chua thin na te ania Premier League season kal meka United hian point somli pariat nei to in heta point riat hi Sesko goal khung Zarzawa point an hlo chua ati thei Sesko hian akhelna masa Red Bull Salzburg tan khan match somsari pakwa atangin goal somni pakwa akhunga assist som pakhat nei tel bokin match somsari pakwa atang khan goal contribution somli lai anei tlinga Lifaring tan akhel lai khan match somli pali atangin goal somni pahni le assist tumruk aneya goal contribution somni pariat anei United azom ma a akhelna nanung ber RB Leipzig tan khan match somriat pasari khelin goal somthum pakwa akhunga assist tumriat nei telin match somriat pasari atang khan goal contribution somli pasari aneyani Benjamin Sesko hian awang lai ala manglova United a hian awang lai hun tha aman ngei be seina ala nung renga
chu kan hmu angem hunin a hril dawna tuna a kheldana hi chuan ma a sawn ve zel ni in alangani UEFA Champions League season kalmeka draw tharber chungchang le kalzel dan tur chungchang te soifia ve le ta ila season kalmek UEFA Champions League ka team somthum paruk in elin tuna hian team som paruk chau andam ta a chungta chu PSG Chelsea Galatasaray Liverpool Real Madrid Manchester City Atalanta Bayern Munich Newcastle Barcelona Atletico Madrid Tottenham Bordeaux Sporting Leverkusen le Arsenal te annia heng team som paruk te hi anin machon dan tur po fel ni tabokin chumi chuan quarter final line machon thei tur te semi final line machon thei tur te final ma a in machon thei lo tur te thlengin ati chiang tavek maya chungta chu kan soifia don ani round of 16 a hian PSG in machon thei an nei pahni Chelsea le Barcelona atangin Chelsea an machon don ta a PSG le Chelsea te hi FIFA Club World Cup final match na nung bera khan an lawin machon towa Chelsea and PSG na in champion no moyan choyani kha khami nu khan tuntruma hian PSG in Chelsea laka phuba lak theina rem chang an nei dona Chelsea point European champion lai hi ne non theina rem chang an nei don tabok in machon tur danga Galatasaray le Liverpool an in machon dona anni pani hi league face an lawin machon towa Turkish club Galatasaray hi an chakani Real Madrid le Manchester City an in machon le dona anni pani hi tun nai season chawa chuan anin machon deuh malmal maya tun season apo angai te bokin anin machon le don Atalanta le Bayern Munich anin machon don boka Atalanta hi German club Borussia Dortmund le thaltu anni ti kha hrethar le ta ila German club vek Bayern Munich an machon zui don ani anni team pariat PSG Chelsea Galatasaray Liverpool Real Madrid Manchester City Atalanta le Bayern te hi tri khata om annia anni atang hian final lu tur team pakhat an chiang don ani chuta chuan an kalzel dan tura PSG le Chelsea in machona chakjok hian Galatasaray le Liverpool in machona a chakjok an machon dona chuwangin quarter final match ha Liverpool le Chelsea emo Liverpool le PSG emo in machon kan hmu na chance asang ta hle quarter final match danga Real Madrid le Bayern Munich emo Manchester City le Bayern Munich emo in machon tur kan hmu na chance asang le boka tichuan anni team pariat PSG Chelsea Galatasaray Liverpool Real Madrid Manchester City Atalanta le Bayern atang hian team pakhat chau final lu tur anam dona abak zong team pasari hi final round thlen ma in an tlak vek atul don ani tu ber hian nge final thlengang rin thiam ala harsa a he chi harsa zoka ngai ani bok chi all sam zoka ngai lama hian round of 16 a Newcastle le Barcelona anin machon dona Atletico Madrid le Tottenham anin machon don boka heng match nia achak jok ve hi quarter final match anin machon don ani tichuan hemitria vek hian round of 16 match Bordeaux le Sporting anin machon dona Leverkusen le Arsenal in machon don bokin achak jok ve quarter final match anin machon dona he tria hian champion be sei sang soidon ta ila Barcelona le Arsenal te hi an soi thei mai ome anni pani hi quarter final an lai machon thei don lova ma se an chak zel chuan semi final anin machon ngei atul don chu he ti tingai nom zual thei tu ani dona Arsenal le Barcelona hi final anin machon thei lova final ma in atu emo jok hi chu an tlak ngei atul don chuwangin Arsenal TanA kong ti har sa thei tu bera ngai chu Barcelona hi an nia ma se semi final a chau anin machon thei don kan ti kha ti chuan round of 16 an draw ta ka in machon tur kan soite le chi kalzel dan tur kan soifia na te hian khoi chi jok nge harsa jok ang ti minrin thiam tir thei ome chu kan be seina po ania chu ba ka chuan chi nem zoka ngaya po hian atak taka chuan in khel boruak ngai nom tak achua theina chance po asang le engpo ni sela atu te tan po hian kong ol sam om to lova knockout round ani to awangin tuten nge final match khelang ti hi rin thiam a harsa ta a Arsenal le Barcelona bok kha soile talokila Arsenal le Barcelona van nei deuh na chu final match ma in PSG te Chelsea te Liverpool te Real Madrid te Manchester City te Bayern Munich te hi an machon thei don lova chuwangin Arsenal le Barcelona tan chuan final lu ngei be seina asang zual thei ome chi le lam PSG te Real Madrid te omna lam hi chu eng round po hi angai nom chho zel dona eng round na po team lian anin machon zel don ti hi achiang pluka angai thei bok ome
ole khatichin kha tuntuma kan soifia the chinchu ni ta sela KTP General Conference kalve kan du sia kalmain kan soifia zok ani saitwa lampan ve kan tumta ka chuan pathiania video kan ti chuak theidon lova pathian zara kan damanga thotan nia ero video ti chhuale kan tum don nia